Unidad 2. Texto Waillay. Escuche. Kaymi wayllayllaqta riqsisunchik. Hatun chunniq urqukunapa chawpinpim kachkan. Anchatam chirin paran lastan ima wayllaypiqa. Runakuna papata, uqata, maswata tarpunku. Sasallañam urqukunapi llamkay. Urqukunapiqa manam llumpay achkachu wasikunaqa. Iskay kimsallam, karupikamam. Plazallapi machka wasikunaqa, siqilla, lliw plaza muyuriqninpi. Ejercicios. Primero, repita. A1. Kurralni. Kurralni. 2. Kurralniki. Kurralniki. 3. Kurralnin. Kurralnin. B1. Papay. Papay. 2. Papayki. Papayki. 3. Papan. Papan. Segundo. Repita. A1. Kurralnichu. Kurralnichu. Ari kurralnikim. Ari kurralnikim. 2. Kurralnikichu. Kurralnikichu. Ari kurralnimi. Ari kurralnimi. 3. Kurralninchu. Kurralninchu. Ari kurralninmi. Ari kurralninmi. B1. Lapisnichu. Lapisnichu. Ari lapisnikim. Ari lapisnikim. 2. Lapisnikichu. Lapisnikichu. Ari lapisnimi. Ari lapisnimi. 3. Lapisninchu. Lapisninchu. Ari lapisninmi. Ari lapisninmi. C1. Llaqtaychu wayllay. Llaqtaychu wayllay. Manam llaqtaykichu wayllayqa. Manam llaqtaykichu wayllayqa. Dos. Llaqtaykichu wayllay. Llaqtaykichu wayllay. Manam llaqtaychu wayllayqa. Manam llaqtaychu wayllayqa. Tres. Llaqtanchu wayllay. Llaqtanchu wayllay. Manam llaqtanchu wayllayqa. Manam llaqtanchu wayllayqa. Tercero.
Responda afirmativamente. A. 1. Cuchichu. Ari, kuchikim. 2. Cuchiquichu. Ari, kuchimi. 3. Cuchinchu. Ari, kuchingmi. B. 1. Lapisnichu. Ari, lapisnikim. 2. Lapisniquichu. Ari, lapisnimi. 3. Lapisninchu. Ari, lapisningmi. C. 1. Llaqtanchu waylay. Ari, llaqtanmi wayllayqa. 2. Kurralnikichu. Ari, kurralnimi. 3. Cuchichu. Ari, kuchikim. 4. Lapisnikichu. Ari, lapisnimi. 5. Cuchinchu. Ari, kuchingmi. 6. Kurralnichu. Ari, kurralnikim. 4. Repita. A. 1. Kurralninchik. Kurralninchik. 2. Kurralniku. Kurralniku. 3. Kurralnikichik. Kurralnikichik. 4. Kurralninku. Kurralninku. B. 1. Papanchik. Papanchik. 2. Papaiku. Papaiku. 3. Papaikichik. Papaikichik. 4. Papanku. Papanku. Quinto. Repita. A. 1. Kurralninchikchu. Kurralninchikchu. Ari kurralninchikmi. Ari, kurralninchikmi. 2. Kurralnikuchu. Kurralnikuchu. Ari kurralnikichikmi. Ari, kurralnikichikmi. 3. Kurralnikichikchu. Kurralnikichikchu. Ari kurralnikum. Ari, kurralnikum. 4. Kurralninkuchu.
kuralninkuchu. Ari, kuralninkum. Ari, kuralninkum. B1. Lapisninchikchu. Lapisninchikchu. Ari, lapisninchikmi. Ari, lapisninchikmi. 2. Lapisnikuchu. Lapisnikuchu. Ari, lapisnikichikmi. Ari, lapisnikichikmi. 3. Lapisnikichikchu. Lapisnikichikchu. Ari, lapisnikum. Ari, lapisnikum. 4. Lapisninkuchu. Lapisninkuchu. Ari, lapisninkum. Ari, lapisninkum. C1. Llaqtanchikchu waylay. Llaqtanchikchu waylay. Ari, llaqtanchikmi waylayqa. Ari, llaqtanchikmi wayllayqa. 2. Llaqtaykuchu waylay. Llaqtaykuchu waylay. Ari, llaqtaykichikmi waylayqa. Tres. Llaqtaykichikchu waylay. Llaqtaykichikchu waylay. Ari, llaqtaykum waylayqa. Ari, llaqtaykum wayllayqa. 4. Llaqtankuchu waylay. Llaqtankuchu waylay. Ari, llaqtankum waylayqa. Ari, llaqtankum wayllayqa. 6. Responda negativamente. A1. Kuchinchikchu. Manam kuchinchikchu. 2. Kuchiykuchu. Manam kuchikichikchu. 3. Kuchikichikchu. Manam kuchiykuchu. 4. Kuchinkuchu. Manam kuchinkuchu. B1. Lapisninchikchu. Manam lapisninchikchu. 2. Lapisnikuchu. Manam lapisnikichikchu. 3. Lapisnikichikchu. Manam lapisnikuchu. 4. Lapisninkuchu. Manam lapisninkuchu. C1. Llaqtanchikchu waylay.
Manam llaqtanchikchu wayllayqa. 2. Kuralninkuchu. Manam kuralninkuchu. 3. Kuchikuchu. Manam kuchikichikchu. 4. Lapisnikichikchu. Manam lapisniykuchu. 5. Kuchinkuchu. Manam kuchinkuchu. 6. Kuralninchikchu. Manam kuralninchikchu. 7. Llaqtaykichikchu wayllay. Manam llaqtaykuchu wayllayqa. 8. Lapisniykuchu. Manam lapisnikichikchu. 7. Observe las ilustraciones de la lámina 5, escuche cuidadosamente la descripción de la escena y responda las preguntas en forma conveniente. A. Una persona recibe en su casa la visita de una mujer acompañada de su hijo. 1. Huasinchu. Ari, wasinmi. 2. Huasichu. Manam wasikichu. 3. Huasikichu. Manam wasichu. 4. Huasinkuchu. Manam wasinkuchu. 5. Huasinchikchu. Manam wasinchikchu. B. Dos personas conducen un cerdo que les pertenece. 1. Kuchinkuchu. Ari, kuchinkum. 2. Kuchinchu. Ari, kuchinmi. 3. Kuchichu. Manam kuchikichu. 4. Kuchikichu. Manam kuchichu. 5. Kuchikuchu. Manam kuchikichikchu. C. Un grupo de personas contempla la gallina de Marcelina. 1. Hualpaichu. Manam wallpaykichu. 2. Hualpanchu. Ari, wallpanmi. 3. Hualpankuchu. Manam wallpankuchu. 4. Hualpaikichu. Manam wallpaychu. 5. Hualpanchikchu. Manam wallpanchikchu. D. Esta casa es mía, del que le habla, y de las personas que aparecen en la figura. 1. Huasinkuchu. Ari, wasinkum. 2. Huasikuchu.
Ari wasikichikmi. 3. Wasichu. Ari wasikim. 4. Wasinchu. Ari wasinmi. 5. Wasikichu. Manam wasichu. Página 73. Primero, repita. 0. Chusaq. Chusaq. 1. Huk. Huk. 2. Iskay. Iskay. 3. Kimsa. Kimsa. 4. Tawa. Tawa. 5. Pichqa. Pichqa. 6. Soqta. Soqta. 7. Qanchis. Qanchis. 8. Pusaq. Pusaq. 9. Isqon. Isqon. 10. Chunka. Chunka. Segundo, responda a las siguientes preguntas. A1. Imataq tawaman qatin. Pichqam. 2. Imataq hukman qatin. Iskaymi. 3. Imataq qanchisman qatin. Pusaqmi. 4. Imataq soqtaman qatin. Qanchismi. 5. Imataq iskayman qatin. Kimsam. B1. Haykataq kimsamanta huktaq chuptiki. Iskaymi. 2. Haykataq chunkamanta tawataq chuptiki. Soqtam. 3. Haykataq isqunmanta kimsataq chuptiki. Soqtam. 4. Haykataq pichqamanta iskaytaq chuptiki. Kimsam. Haykataq qanchismanta tawataq chuptiki. Kimsam. Escuche. Mamay, rimaykullayki, rusindo kurum kachkani, reqsinakuykusunchikya. Riqsinakuykusunchikya, taytallay. Ñuqaqa Victoria Navarrum kachkani. Anchatam kusikuni. Ñuqapas anchatam kusikuni.